Ndabasuhuje mbahaye nikaze kuri aya makuru agezweho turakanda subscribe na kukamenyetso kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona nandi makuru atandukanye utasanga ahandi. Iyi ni The Zoom TV 24 dore ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kubabwira. Inyabihu abakozi b'akarere 68 bo muri Ibuka barafunzwe. Barazira iki? Turaza kubyumva muri aya makuru. Mu gihugu cy'u Burundi ho korera iraca ibintu ndetse abaturage babujijwe guhana amaboko no kuramukanya. Biragenda gute? Turabyumva muri aya makuru. Muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo M23 yambuye Wazalendo uduce tubiri. Iby'intambara birerekeza he nabyo turabirambura muri aya makuru. Muri Kongo kandi turababwira ko abasenyeri Gaturika bamaganye igihano cy'urupfu cyakatiwe Kabila. Bizagenda gute? Nucikwe n'aya makuru. Utarakanda subscribe na kukamenyetso k'umutuku kandi to subscribe kugira ngo amakuru azajya kugeraho ku buryo bwihuse. Naho kubayikanze reka tuyarambure. Duhere mu Rwanda ho ibinyamakuru byinshi biri kwandika ko abakozi 6 b'akarere ka Nyabihu n'abayobozi 8 bo mu muryango Ibuka muri aka karere bafunzwe ku ya 6 kwakira 2025 aho bakurikiranyweho buriganya mu myubakire y'inzu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mwaka 1994. Mu bakozi bafunzwe harimo umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Nyabihu, umuyobozi w'ishami ry'imibereho myiza, umukozi ushinzwe gutanga uburenganzira bwo kubaka n'abandi bakozi bo muri ayo mashami. Hafunzwe kandi perezida wa Ibuka muri ako karere n'abandi bayobozi bo muri uyu muryango mu mirenge 7 yagombaga kubakwamo inzu 17 z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Igihe dukesha inkuru kivuga ko gifite amakuru yemeza ko abakozi b'urwego rw'ubugenzacyaha RIB batangiye iperereza kuri abakozi n'abayobozi nyuma yaho bimenyekanye ko hubatswe inzu 15 muri 17 zaziteganyijwe kubakwa nazo ngo nizubatswe uko bikwiriye. Nko mu kagari ka Mutaho mu murenge wa Rambura byagaragaye ko hari inzu 2 zitarangiye neza kuko hari ibikoresho bitahageze, nyamara abakoraga iyo mirimo bagasinya ko byose byakozwe neza. Guverineri w'intara y'Iburengerazuba Ntibituraje Jean Bosco yemeje ko aba bantu bose ngo bafunzwe, asobanura ko bakurikiranyweho ibyakozwe nabi muri gahunda yo kubaka izi nzu. Guverineri Ntibitura yabwiye Igihe ko ayo makuru yo gufatwa kwabo bayamenye nabo mu gitondo n'ubwo ngo kandi ngo baraye bafashwe. Ngo barimo kubazwa inshingano ku nzu 17 z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi zagombaga kubakwa mu mirenge 7 bikekwa ko hari ibyakozwe nabi. Yasabye abakozi gukora inshingano zabo neza kandi bakirinda kuzikoramo amakosa, ndetse yibutsa abaturage ko nta gikuba cyacitse muri aka karere kuko bazakomeza guhabwa serivisi. Abafunzwe bo bafungiye kuri station ya RIB ya Jenda. Tukiri mu Rwanda reka tubabwire ni inkuru itangaje ko Rukundo Jean Claude warumaze iminsi yashakishwa n'ubutabera ku cyaha cyo gufata ku ngufu umwana w'umukobwa w'imyaka 4 yatawe muri yombi, ariko bitungura benshi kuko ngo yasanzwe ari kubaga imbwa ngo agurishe inyama zayo. Ni inkuru yatangiye kuvugwa ku itariki ya 5 kwakira 2025 aho yaratuye mu mudugudu wa Kigarama, akagari ka Mubuga, murenge wa Shyogwe mu karere ka Muhanga. Uyu musore washakishwaga mu gace atuyemo, abantu batunguwe no kumusanga aho atuye ari kubaga imbwa. Bamubaza icyo amaza izo nyama, akihutira kuvuga ko ngo azigurisha n'abakora ubucuruzi bw'amasambusa. Umukozi w'umurenge wa Shyogwe ushinzwe imari n'ubutegetsi Mushimiyimana Josephine yabwiye Igihe ko uyu musore yafashwe ubwo byamenyekanaga ko nyuma yo gukekwaho gufata ku ngufu umwana agacika yaba yongeye noneho no kugaruka iwabo, maze inzego z'umutekano zirahagera koko zirahamusanga. Ati inzego z'umutekano zari zamenye ko yagarutse mu rugo, bageze iwabo basanga ari kubaga imbwa. Ubu hari mu bushinjacyaha kuri station ya RIB ya Nyamabuye niho afungiye. Uyu muyobozi yanaboneyeho gukebura abaturage bagitekereza gukora ibyaha, babwira ko ubuyobozi buri maso buzabakurikirana. Hanze y'imipaka y'u Rwanda mu Burundi abaturage babujijwe guhana amaboko cyangwa se gusuhuzanya ndetse no kuramukanya. Muri ikinyamakuru BBC kavuga ko intara ya Bujumbura mu rwa mukuru w'ubukungu Burundi yatangaje ko ihanganye bikomeye n'indwara ya kolera, ifata n'ingamba zirimo kubuza abantu kuramukanya bahana amaboko na buri rugo, ahubwo ngo rukwiriye kugira umusarani wujuje amategeko. Mu kwezi gushize ikigo Médecins Sans Frontières cyatangaje ko kolera irimo gukwirakwira vuba cyane mu gace ka
Cibitoke ko mu byumweru bibiri bya mbere by'uko kwezi abantu hafi 200 bashyizwe mu bitaro. Leta ivuga ko kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka abantu barenga 1000 aribo barwaye korera mu gihe abapfuye ari 6. Imibare y'abakurikirana by'indwara bavuga ko ngo ishobora kubiri hejuru cyane niyatangajwe. Umwe mu bategetsi muri Minisiteri y'Ubuzima asubirwa muri ibinyamakuru byo mu Burundi akavuga ko imibare y'abarwayi bakorera mu kwezi gushize kwa 9 iruta indi yose yabonetse mu kwezi kumwe mu myaka 5 ishize. BBC komeza ivuga ko Minisiteri y'Ubuzima mu Burundi yasohoye n'amatangazo aca ku maradiyo ahamagarira abantu ko bakomeza kwirinda ikwirakwira rya korera, ikavuga ko iri no mu nkengero za Bujumbura ndetse n'ahandi. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS mu Burundi heruka gutangaza ko kubera kwiyongera kw'abarwayi bakorera muri Bujumbura na Cibitoke ko irimo gufasha mu gutanga no gushinga amahema ku bitaro bya Prince Jean Charles Bujumbura kugira ngo bibashe gukomeza kwakira abarwayi. Ari amakuru agera kuri BBC avuga ko ibi bitaro mu minsi ishize byari byugarijwe n'umubare munini w'abantu byakira bafite ibimenyetso by'indwara ya korera. Mu itangazo rero ry'umukuru w'intara ya Bujumbura Aloys Ndayikengurukiye ryejo ku wa mbere yavuze ko urugo rwose ngo rusabwa guteganya amazi meza n'isabune byo gukaraba. Ni mu gihe ariko mu murwa mukuru hashize igihe kinini abahatuye binubira ubuke bw'amazi meza atangwa n'ikigo Regideso cyahariya mu Burundi. Mu cyumweru gishize mu nama yahuje abategetsi batandukanye bashinzwe ubuzima bagaragaje ko hari ikibazo cy'abaturage badafite imisarane mu ngo zabo bigatuma bituma aho babonye nk'uko ibinyamakuru byo mu Burundi bibivuga. Iyo myanda bavuze ko iruhukira mu nzuzi hanyuma kubera ubukene n'ubuke bw'amazi meza mu baturage bakavoma ayo mazi ariyo muri izo nzuzi. Amazi mabi rero ngo akaba arimo virusi ya korera. Mukuru w'intara ya Bujumbura mu itangazo rye ryo ku wa mbere yasabye ko icyo kigo gitanga amazi gukora ibishoboka byose kigakemura ikibazo cy'amazi meza ku buryo bwa rusange. Ikigo cy'ubumwe bwa Afurika cyo gukumira indwara Africa CDC kivuga ko abanduye korera muri Afrika bitezwe kurenga 300 kugera mu mpera z'uyu mwaka, ishuri 3 ugereranyije na 2022. Iki kigo kivuga ko indwara ubu irimo kwica ku kigero cya 2.1%, umubare kivuga ko uri hejuru y'uwari witezwe. Africa CDC ivuga ko korera yiyongera vuba cyane mu Burundi, mu gihe muri Chad ahandi ivugwa hari ikibazo cyo kugera no kugeza ubufasha mu bice yibasiye. Mu gihe ngo iyi ndwara ikomeje kuboneka muri Sudani nubwo yagabanutse kuri 40%, ariko ubwandu bwayo ngo nabwo buracyagaragara. Mu guhangana no gukwirakwira kw'indwara, intara ya Bujumbura ibwira abaturage ko bibujijwe gutembereza ibifungurwa cyangwa se ibiryo bihiye ku mihanda, kandi ko barekurira imyanda iva mu misarani mu miferege nibafatwa nabo bazahanwa by'intanga rugero. Hanze y'u Rwanda nanone muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Kiliziya Gatolika muri iki gihugu yamaganye igihano cy'urupfu urukiko rukuru rwa gisirikare rwa Kinshasa rwakatiye Joseph Kabila wayoboye iki gihugu kuva 2001 kugeza 2019. Tariki ya 30 Nzeri 2025 nibwo urukiko rwakatiye Kabila igihano cy'urupfu nyuma yo kumuhamya icyaha cyo kugambanira igihugu, ibyaha by'intambara, ibyibasiye inyoko muntu no kuba mu mutwe w'ingabo utemewe n'amategeko. Urukiko rwasobanuye ko Kabila ari we muyobozi w'ihuriro AFCM 23 rigenzura ibice byinshi byo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, bityo ko ibi byaha ariho yabikoreye. Umuyobozi w'inama y'Abepiskopi Gatolika muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Musenyeri Fulgence Muteba Mugalo, ahagarariye abandi bashumba ku ya 6 kwakira yifashije umurongo muri Bibiliya yibutsa ubutegetsi bw'iki gihugu ko Imana ariyo yonyine ifite ububasha bwo guhagarika ubuzima bw'uwo yaremye. Ati twatewe ubwoba n'umwanzuro w'urukiko rukuru rwa gisirikare rwa Kinshasa nyuma y'urubanza ashinja byaha rwihuse rwa Joseph Kabila wabaye president aho yakatiwe igihano cy'urupfu. Musenyeri Muteba yagaragaje ko uru rubanza rufite impamvu za politike, bityo ko ubutegetsi bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukwiye gukemura ibibazo byugarije iki gihugu binyuze mu biganiro bya politike bidaheza. Ati ku ruhande rwacu, mu gihe igihugu cyacu kiri mu ntambara no mu mutekano muke,
turacyahamya ko ibiganiro bidaheza ari inzira nziza yo gukemura impamvu muzi y'ibi bibazo no kugarura ubumwe n'amahoro kubana neza n'ubusugire bw'igihugu cyacu. Yakomeje agira ati ibi biganiro bidaheza ni ikintu cyihutirwa cyane hashingiwe ku buryo iki kibazo gikomeye n'ingaruka kigira ku banyekongo. Kiliziya Gatolika yasobanuye ko kugira ngo ibibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikemuke mu buryo burambye, ibiganiro bya politike bikwiriye kwitabirwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, baba abafashe intwaro ndetse n'abatarazifashe. Aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tukiriye abarwanyi mu mutwe twaje intwaro wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku itariki ya 6 Ukwakira 2025 baratangaza ko bambuye ihuriro Wazalendo agace ka Luc na Murema muri teritwari ya Masisi. Utu duce twafashwe nyuma y'imirwano ikomeye yatangiriye muri Luc mu gitondo cyo ku ya 6 Ukwakira 2025 ubwo M23 yashakaga kuhisubiza nyuma yo kuhava mu kwezi gushize. Uwo munsi umuturage wo muri Luc yasobanuye ko iyi mirwano yatangiye ubwo biteguraga kujya mu bikorwa bakesha imibereho birimo ubuhinzi, bafata icyemezo rero cyo kubisubika. Yagize ati ntidufite aho kujya. Muri iki gitondo twumvishije urusaku rw'amasansu cyane cyane rwa za mortier, nuko byatangiye ni M23 na Wazalendo bahanganye. Nyuma yo kurushwa rero imbaraga, Wazalendo bahungiye mu gace ka Ngururu mu majyepfo ya Luc bamburwa na Murema. Utwo duce twose duherereye muri groupement ya Nyamaboko ya mbere. Kuwa 6 Ukwakira imirwano yabereye no mu gace ka Kazinga hafi y'urubibi rwa teritwari ya Masisi na Warikare no mu tundi duce turimo ishyamba rya Kibandamangobo riherereye muri teritwari ya Shabunda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Imirwano yo muri Shabunda yahanganishije 23 na Wazalendo ifatanyije n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abashyigikiye leta rero ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafite impungenge ko centre ya Shabunda na Mwenga nazo zishobora gufatwa vuba. Impande zishamiranye zikomeje imirwano mu gihe leta ya Qatar ikomeje nayo gushyira imbaraga mu guhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihuriro M23 hashingiwe ku mahame abiganisha ku mahoro byashyizeho umukono ku itariki ya 29 Nyakanga 2025. Biteganyijwe ko muri iki cyumweru intumwa za leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na M23 zizajya muri Qatar kugira ngo ziganire kwiyubahirizwa ry'ingingo zigize ayo mahame zirimo kurekura imfungwa. Duhinire kuri inkuru ivuga ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yemeje ko PDD yamusabye imbabazi nyuma yo gukatirwa igifungo cy'imyaka 4. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku itariki ya 6 Ukwakira, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagize ati ngenda mwita Puff Daddy uherutse kunsaba imbabazi. TMZ yatangaje ko ifite amakuru yuko nyuma yo gukatirwa gufungwa imyaka 4 aribwo umwe mu bantu ba hafi ba PDD yavugishijwe umwe mu bantu bashobora kugera kuri Trump akamugezaho ubwo busabe. Muri icyo kiganiro n'abanyamakuru, Trump ntabwo yigeze agaragaza niba yarababariye PDD cyangwa se atifuza kumuha imbabazi. Ku itariki ya 3 Ukwakira 2025 nibwo Sean Diddy Combs w'imyaka 55 yakatiwe n'urukiko rwo muri Manhattan igifungo cy'imyaka 4 nyuma yo guhamywa n'ibyaha birimo gucuruza abagore mu bihugu bitandukanye kugira ngo bashorwe mu bikorwa by'imibonano mpuzabitsina n'ibiyobyabwenge. Uretse gufungwa imyaka irenga 4, Combs yanategetswe kwishyura ibihumbi 500 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nadusoreje amakuru yaragezweho kuri iyi saha. Utarakanda subscribe nako kamenyetso kandi subscribe kugira ngo uzajye ubona n'andi makuru atandukanye utasanga ahandi agezweho kandi yihuse. Ntiwibagirwe gukanda niyo nzogera yitiza kugira ngo uko tuyashyizeho ajye kugeraho mu buryo bwa notification. Nitwe tuyabona mbere nawe ukayumva mbere. Ini The Zoom TV 24 turabakunda. Bye.